Abasiramu bahaye kushaba kwabo omukisara kwa Eid okwakorerwa Hare Primary School. Gitahe mzite shatu twena twabaje twasara batugambiraje bibatugambira twine ebyetengo bibiri hamuzigiti bwiti icyo kubanza tukatandikaho the Hare Muslim Community Health Center elyo ni irwariro elya kubasa kubanira kwera abantu omukubatebekanisiza embiri yabo nangwa n'endya yabo no kugira ngo icyo kizimbe cyo kureba kitwemerireho government ni ya kitombe kire ngayambarira city council mbwenu tucyetaga bindi tinkuza kugira ngo batunagirire konkane batukorireho ntusima konkane tubashaba batongereho abo kitu ishomereri utarna bya budget nishaba mugume muritayaire nimwe mugire mwatwataraho aho kandi besiga kandi ntubakunda kandi bahuririza kandi bareba azati bende zaidi loje abasiramu mwenda bene zibeni twegera tushare bisoro baganda bakita kusala bisoro aba bari ombombeka eyo kushakara umuzikiti gwabo ogwa Hare Main ndi hajati nuri yatukafuma umukuru w'abacyara abakusarira umuzikiti bonke cyamani no kusima ruhanga wa tubasa kana bakababasa akatushiti hakiriki onka yecho twenda kureba tugarizaho ikitinisa cy'umwanya tugarizaho ikitinisa cy'ishomereritu abo kuba tubironi tukore ibintu by'amani ishomereri kumanya omugandi ente 12 nzo kwija kubagwa ombyanga bishatu echa ankole toro hamwe na renzori kandi kubaga kwija kumarebero bishatu byonka tujaguza onakulwa Eid Adhiya munsi yonna onakulwa rero tujukira jaja waffe Ibrahim alayhi salam onakulwa yali agendo sadda ku mwana we bali bayita Ismail olwobukiriza n'obumalirivu kye yali agenda okukola olunaku olwo Allahu azza wa jalla n'akakasa nti Ibrahimu kituufu olina obukkiriza ate oli mukwano gwange era Ibrahimu nkusiimye n'emirimu gyo gyonna ngisiimye bwe yali agenda osala omwana we ku mbeera eyo buli omu nga bw'akimanyi Allahu azza wa jalla n'abanga asobodde okukwata endiga eyava mu jjana n'agiweereza n'ejja ne malayika Jibril alayhi salam mwana wattu ne bagiwa Ibrahimu alayhi salam n'abanga gyasala ebirala byonna ebituliraanye baganyula mu nteekateeka tugipulaanize nga yakumala ennaku 3 inshallah kubeera nti tusala ente ezo era olwaliro ku lunaku olwa Eid enteekateeka yaffe yakusala ente 15 mulundi gumu ze tugenda okulaba Gashakwa Anita Inebyona Gangwa na Aliwazwa.